Kisamla kebelapa seke eksamen staff nurse bat ANM haka nyutrek urisau arhajar arpusau. Kilawan ban kentui ketenat kakot kakya ke Sarkar Meghalaya ban pendap no akam kloy ke jingtongkam haka jela. Hadian bagani ketenat keladap ban penmi result haka arpu pratrik unai luar. Bat kini ke jingdawa jugini kisamla kawan hadian bakawai ke kenhuan kelawan syakamat ban dawa ke Sarkar ban sangi aswai ke jingtap kam staff nurse bat ANM. Halor kenongrim baka kenrum kenram kalami hadian ke jing penmi result. Habakran higilat patai kubor ka Mary bahun marbanyang kaloong bakum ki kenhuan ke belapa seke eksamen. Kiwan bandawa na Meghalaya Medical Services Recruitment Board MMSRB. Bahkan ompan sange na penslam mankot ke physical verification bantap kam staff nurse bat ANM. Uba ayat campang wankar ulong bagurukom tungkam ke belap nlong da ke MMSRB kedai ke bebiang tam. Ban mentah ke kenti namar bagi kertong ki olat ban pet lagi marks habai nujor bagi eksamen ki belalej ki belap nlong haki senam ki beladap haka bagi kertong kim don jingshai laki la ana em ke eksamen ulong ru bagi jing thau ketenat ke grievance cell kedai ke bebiang tam namar ke ailat ki samla ki ban ke jing ujor halor ke eksamen ban pendap ke jing ujor hapok ke posni habakeli halor ke jing persyak ki wigi kenhuan ulong ba ke jing kelihi ke bagebot kalabuk ke bebiang sudah bakum ki samla ki bekon ni ke eksamen kemdon kanu kanu ku jing ujor persyak ke bot bagadai tang ke jing trish tamhi ke balak ban pas ke eksamen kumta kila kentu ketenat bakam dai syuk ban penslam ke jing thongkam staff nurse bat ANM ha ke jela ni marks dari hakani kenti ke bamentare paro haji candidates ki yo ban pet la ke joki marks ti ne lor kata la ki dang don issue ki dang sngo bakani ke marks bang ai ngayo kim sngo pun kila ban tho syata ke grievance selte ke bakila IG shine for DHS baki pet lu i ko MRC la jong la kaya ha ni em kata ka jing dawa ke joki ke ti what's more transparent than that no la yo pet ke answer sheet la jong la yo pet ke marks la jong ti kata hi ngat ke transparency tingi ke proses ka jimun ke bangidon hani ke tang katahi ke wi long bangin kerpa ke keyboard ki bahalor ke higher authorities ba kinsmom ha balum delay lagi postpone ya kata ka physical verification kumakila ai ko shiposni tingi ru corporate kata ka shiposni hendrai long hati jo kata ni kermen bani am kami ganti be bakani ka recruitment process kan ya chakman ya we som kata bor ban number don kum kata ka jingmi jung tai ro number di bakran to exam hendrai la de pipe ya to galap tai bor terus ni na kalian ka bot kila de ban syai kata bakam don ni kum kata hendrai ka de ka jing bakala ba jing song tho bakala na kalian ki kandidat i kabami ketu ka issue ki omba don ro number hendrai kam don ti nomor bang yo ka kaya kani ka result ti kali ma ka jing testom ta daw ta ka daw ni don hangi ni dawa pen long ye ka hok la jong kani kam di ba ngin point out ye nu la ni justify ye nu hendrai ka lo tam ni chu voice ya ka right la jong kani ka hok la jong ni la pa se kani ka hok ka jing testom ti na ta ka daw bali in sa form ni lo ki ba pas kani exam ti na ta ka daw long ni don hangi be ka pa ban ka ta ka physical verification ba long di lo postpone ni sa ya chma ba kakung kecil dan kampus tentang kita ki ba long deserving kin yo